Abashomesa aba nibagira ngo bakatandika okubanja sente zaabo kuruga kwa mushanje omwaka oguhwire ngo batyo baba bo kubajonzi ha district mpaka negishaha. Aba batambwire batyo batayirira ofisi ya mukuru w'abakozi ha Ntungamo district rero kubashikireyo batyo babakingira naheru baguma ha rwigi ekyo batabwire bari kugira ngo akajogano karenga rebero bihwire akaba naronkinga ameezi ariyunga tekiniko yagira ngo esente wena na chairman wa district ngo bazirensere tatuje kutangaza no kuri bisente zitageje batazisaswire cyare ntureba ngo haro discrimination ya man ntwebuza abwenye abandi mbafune mishara itwa batashare tuguma tutakufuna mishara nawe nimbanza mezana okwa mwenda okuyikumi na ebiri noko kubanza nawe ko tinkurebere nyina abana nibenda kuza kusoma netunyaga aho bwire etushashora kake kiza kushashora eshashora kwezi kumwe obonyagirwe emyezi 3 noinero no mbanka bashiteko musharo mbanka rondo zone zitwara bwanyuma ya ofisi ya mukuru w'abakozi okukingwa abashomesa bashaziremu obutagaruka omu kibiina kushomesa mpaka babashashwire. Declare that we are not going to go back to classes until our salaries are paid. Nabanimbuza ito batashare buziza kubure zisente zo kushashara abakozi ngo habureza batashare abakushomesa mutashare izabakawo n'abakora district na nebitongore bindi zo kanzirebe kazurugankaye bagarukire bikirizana kuguma ofisi ya mukuru w'abakozi mpaka bajigwire ati nuko umuhwezi wa RDC ahabwa Ntungamo Rosemary Atire na nowe nshonga z'abakozi mwete principal man resource akwatanise na DEO okutaho mu nshonga zabo aba no kugira obucurera tukagaruka aha technical institutions zitu tukashomesa abana bihangeri kandi tukakora imirimo yitu kandi district tukashaba ministry kandi ministry promising kuneza kutwa sente ishaha yona tutegerize utasha decision employees ndaza kubatemita. Abashomesa aba bahire bakuru ba Ntungamo district ebiro 30 okuba babashashwire sente zabo zona kandi cyaba kitabireho nibaza kutambura mpaka wa minister w'ebyobwegese n'emizano Mama Janet Kataha Museveni. Amakuru agagasha kwa Michael atwakire.